rumiak namo wa hakeno saya kasang kamu dari ini saja. Sisi kamu hau nahan Pak Rena kumuni upalo ada itu ni cuma pulau 大学 atau itu ya年kita tomok 协会baru na satu saat na ini cuma nanti makan air kami asa atau kita air terus dunia roh lain tu ini ada kagawa no nyaro ikaw nila masaman naik kia kuno rumah anyaroan mercadai dunia kia ulita sendiri dunia nami sekolah anta malu papanaan kita mercadai kia asal kita ngabet ko harusot saka taidang kamu taini yoni irak tolaku tetap irak ko tebak namu di rumah sa ini hanya kepada ayau di sisi kemanan maka tuka tiap kalau hau nah beli putai kamu tu nyaro apa ini kamu tuman saya kata kami ubi ada ini yang tu namo apa nak atau kalau rumah nyaro tak malah rasa leko anak kita nanai ini tak mata tekuk tak nak air kita sesuatu arau atau di rumah nyaro sana itu kalau saya kira tak anak buku pacai ci saya beri sesuatu ci sauma ada saya ramah anak ngerahau anak buku ngerahau ada soal pendidikan tegak kawai tanpa sah tak kira kami timur hau meminta mercak hai anira caku masa si rumah itu nyaro namo nanai dirata bifana tu namra tayar osanai sa no baruso ini paruat tu dinian bisa tumukai saan pura baruso tu sa kaitan kemana kira anu soalin aja kira kumasa sa si rumah umat kira punangra nanai anenta ko baruso amirayat tu namra baginian kita nak anu soalin nama tak minta hai hau ini ai anai hanin tapu layak begini aswan ini itu semua lain lohani san hau aira ko sesumar untuk buku nunyaro ko sesumar ko naira nyaro maka nai animaan kuno namo nyaro kapana adira ko namo apa ini nanai tupun nunian adai kami tu panak namo nah kamu tu apa sih panak tapi nang kira kira itu nyaro emas anda kira kasumar kalau saya ditolong menit tu mana kalian这样好了当时我们的用意是用喊名的方式去诠释那如果是真的是有别的族群的话，如果umaan sa Pilaya kebaran kay Mamanang tingin ikay mo iking pa mayroon ko ang ito man upanak ko nora pasipan ng aygra ang mananang rago pi kaisya api saksi pasipan ng tanan nang rago panak sinyang yung buhay大家ko saan ka如果是没办法去解释用当地的母语来讲或许是这样比较让他很清楚的告诉我们他的这个解释在这个部落里面是怎么回事的那我们来到的小马号各位头目齐了，我们先休息5分钟，然后外面有那个茶水、咖啡我们先享用一下。那1点10分准时开始。那等一下那个发表人坐这个位置，评论人坐那个位置。好，我们下课10分钟。其实不用了。
因为他这个如果用不到就算了，因为就下一个场次的话就移动而已。他其实好像只有那个谁有，只有高秋兰老师有，其他的没有。这个这边哦，等一下教授坐这边那个位置，这个就是发现。文子老师的老师有两个，哇，有两个圈圈的。文子老师的学生跌掉，高老师都留一手，然后都交给会了。不要在外面喝起来。对，不要太明显。不要太明显。行了，外号。你